matlangan dito'y balay da Mari Agnes. Ang aguray ka. Ni Mari Agnes madyatim maray iti unag. Tinasayaat, bugkawak, ang mga no sa anak langan nakita. Mari Agnes! Mari! Ay na! Amok nga adda ka dita unag ti balayo. Nakita ka, iso ano syaktisi ka. Rumwar kan, Mari! Si kamat gaya, Mari Gladys. Ay, pasensya kan, Amare. Adang amin aramidag. Saan ka nakita? Diyak na nga gadagos ti bugkaw mo, Mare. Ti bagam kit de, ilamlambangan nak, Mari. Ay, saan mo't, Mari Gladys? Apay ko mga ilambangan ka ngay. Ay na, di kan naglibak, Mari. Nakita kat at maray ka iti unag ti balayo. Ay, si kakit di mo't, Mari. Naira na laang siguro, ah. Ay na, bayadam nga rodon ti 1,000 nga utang mo kanyak. Makatawanan day jay. Ti kunam kanyak idi kat bayadam adagos. Nga manya nga ita. Di mo mo't pigsanti sa Amare. Ang mga numangagdag iti kaaruba. Anya ka mo't ton, Mari. Para dita sa nga ribo laang nga utang ko, ti pangibabainam kanya. Anya? Kahit, ada ka di mo ilati na singir mau, Gladys. Ada ka di igatang taniti bagas. Ay, awan pa'y nga rod tatang. Ay kunak manunapan ka iti ayan da kumarim ngagnais. Napanak ang di mo't nagbayad. Nagadulakit din aras rason na. Ay, day takit ti riga ti agpautang. Sikapay lang agpapautang mo ti agpakpakaasay tapno agbayad da keng ka. Wan nga rod tatang. Oray sa nga ribo lang day jay kat bayadan na latta kumamot ah. Nagrigrigatak mo't day jay kwarta. Kasano ngay daytan? Ipadas ko langan ti umutang iti 2 kilo abagas iti tersena ni nanasan niya tatang. Naimbag lang adda maisaang ta. Pagururayan ta iti sweldo. Ay nagyamanak ta pinautangan nak nanasan niya. Ay, wen tambo mati agbayad, Gladys. Uray saan ka singiran agbayad kalata. Sana kas ka nagiti daduma nakautang dita. Di kay madanagan. Agbayad akto adagos apaman ang maalak ti sweldok nana. Ay, uwan. Saan ba't aras, Gladys? Bayadam tulatan o ada kwartam. Ay, wen gayab. Ada ka no exchange gift inton Christmas party ti organisasyon tayaw. Kasano ngay lay tanana? Ay, katkas iti sigod agbibinunod tayaw. Sa dino ngay? Itex kan daw no anya ti ibaga ti presidente tayaw. Sa dino ti papanamag, Agnes, bakit? Ada ka no exchange gift inton Christmas party ti organisasyon may no wala kay. Kat mapanak mamat makibinunod tapno amok no asino ti regalwa. Aha, makibinunot ka pa ilang adupay ti utang mo adi mo na bayadan. Ay nawaw. Si kakit di matlakay. Maminsan laang dayto iti makatawan. Anya nga iti amu tayo. Ang mga numayat ti regalo ti makabunot kanyak. Kahit, ada nga rod budget mo nga igatang mo iti regalo ti mabunot mo? Adda nakabudget daytan lakay. Sa nga ribo lang ti presyo ti regalo may. Na, nagninan. Manulang mati magatang ti sa nga ribo ita. Imbis na maki-exchange gift ka, ibayad mo lang iti utang mo. Ay saan lakay? Makibinunot amin ti members iti dayjay nga organisasyon may. Saan matamabali na syakla ang ti saan na makibunot? Adamat ni Mari Agnes dito eh. Eh, wan. Makibunot ka no, Gladys. Makibunot. Kadno saan pa ang nakabayad iti utang na, tawan ka no kwarta na. Pangalaan na nga iti regalo na. Eh, diyaka mo Di na pailaang nabayadan ti utang na kanyak. Ay, nawaw. Singiram ka idi Amangan no ibaga naman na pababainak no kwa. Sa maysa, jak kayat amadadaal ti aldaw ko. Saan abali ta, inted matan ni boss ti sweldok. Oray kaskas ano, adati gatang mi kanitatang iti masapsapol mo.
Asino nga'y tinabunot mo? Nanasan niya? Ni Mari ising Gladys. Si Kangay. Ay, ni Mari Agnes, nana. Ay, no, wow. Anya ngay ti regalom kan kwa na. Ah? Ada na panunot ko, nana. Ibagakto kada kayo. Tas ka na maya ti regalom kan kwa na, Gladys. Sapay naka-arte na niya kumarim. Ang mga nunginginaan manan ti insurat na iti wish list na. Wan ka din, nana. Di yu ibagbaga iti sabali asyak tinakabunot itinagan ni Mari Agnes, nana. Kaya't kumamin asurpresaan ti kumare. Ato yan, tigang gataga masardinas, Agnes. Ay, agyaman nana. Ay, wan gayam. Amuyo ka din, no? Sino tinakabunot itinagan ko? Ha? Ay, tikunak, amuyo ka din, no? Sino tinakabunot kanyak, nana? Eh, jaka mo, Agnes. Eh, da kayo ngay, nana. Asino tinabunot yo? Secret. Amangan mo't no da kayo tinakabunot itinagan ko, nana. Di yun lang kayat ngay baga kanyak. Ay, saan, Agnes? Saan asyak tinakabunot kan ka? No, saan ada kayo? Asino nga ta? Imposible mo't ani Mari Glanis. Gladys, anak ka. Wan, tatang. Ito no may asaba doon ti Christmas party yaw. Apay nga tadi ka magimatang iti regalo iti nabunot mau. Saan na nakasapulan, tatang? Apay ngay? Ni Mari Agnes tinabunot ko, tatang. Anya? Naimbaglakit di ta iso tinabunot ko, tatang. Sa anak nga agproblema. Anyat kaya't mo asaway na nakaw? Saanen ang masapol agumatangak iti regalo para kinkwana, tatang. Ikwits milatan at adamot ti 1,000 nga utang na kanyak. Narigat tumot ngamin ang masingir. Mayat day na panunot mau, anak ka. Ay nawaw. Amangan no adda karton di ta adi mo usaran nanasan niya. Ay, Nandum ti karton, Gladys. Anya kumangay, pangikargaak iti regalok para ka ni Mari Agnes. Nukasta. Nakagatang kagaya man iti regalom kan kuana. Sana agim matang, nana. Anyang garod nga iti ikargam iti karton na daw-dawatam. Ibagaklaang akwits kami, nana. 1,000 ti worth ti gift tayo. Kat ada 1,000 nga utang na kanyak. Iso nga ikwits milangan. Amagan nung makapungtot day kan ka, Gladys. Anya kumaga po, nana. Jak aramiden ti kastoy no amo na laang ko mga agbayad iti utang na. Wud kit di Mabit lang nga raw tamangirwarak iti karton, Gladys. Mabitla ang nanasan niya. Ada ka di pa'y masapol, mau? Gumatangak matlangan iti Christmas wrapper na. Tabungunak lat tamot oray kaskas ano. Nagadutingin natang mo regalo, bakit? Wanla kay, irigalok na kita itinabunot ko. Ay, nawaw. Talagang impilit mo tinakibunot, Awan mo't dakas na lakay, tadamat igatang ko. Ada pang regalo. Hanggang di mo mo't mabayadan ti 1,000 nga utang mo ko ni Mari Gladys. Bayadak tulat ta, alakay? Ay, saan anasayati kasta bakit? Ti utang, rumbang abayadan. Tanagrigatan da piman ti kwarta nga impabulod da kang ka. Sino nga tamat tinakabunot kanyak lakay? Sapay la kumaa. Ta ti adda iti wish list ko ita Christmas ti regalo na. Anya nga iti sursurat mo iti papel. Gladys, anak ka. Basaan nyo man kit di, tatang.
Kitaan nyo man, tinsurat ko no mabasa mo't laang. Eh, mabasa mo ta. Hanggang napimpinta siguro no ada design na. Ah, aywan niya. Bayam, kargaak man nga agpaiso iti disenyo na tapno saan aboring. Anya nga iti inayon mo iti dayta apapayla nakaw. Isula ang tibungunok atatang. Ipakaamok laang kan Mari Agnes, akwits kamin. Awanin ti utang na kanyak, tapno updated mo't Ang mga numasaktan di taaw. Ay natatang, narigat no da tayo akanayon ti agan anos. Agruam dagita ang nakautang. Wen mat kiti Ay nawaw. Dakal man ta regalo nga imot mo, Agnes. Dayta ka di ti regalo, may di nabunot mo. Wala na. Nay, siya pa'y kaslaado ti linaon na. Ay talaga nga do na. Inanusak ti nagpasentro. Tapno lang magatang ko ti regalo, anay surat iti wishlist ti nabunot ko. Oh, da kayo ngay, nana. Di mo ka di makita ti nakaparabaw iti lamisaan, Agnes. Ay nawaw, nagdakkel mo't nanasan niya. Wen tapno uray kaskasan ako ka maragsakan may tinabunot ko. Ninsamat Mari Gladys ta sumungad nanasan niya. Ay, wan, isungag paisaw. Ay, mabiit lang nga rin tamang rike pa kung tagkukuyog tayaw. Ni, kasla basit mo ti regalo nga imot na, nana. Ay, kasta talaga. Saan tayo nga agpapada? Sus, kasi mo tinabunot na, nana. Ang mga nudaan abado ti regalo ni Mari Gladys. Ay, sus, piman mo ti regalwan na. Asino nga'y tinabunot mo, Mari Gladys? Basaam no anya tinaisurat iti box, Mari Agnes. Tumay ko, Mari Agnes. Ram ko, Mari Gladys. No kasta, si Kagayam tinakabunot itinagan ko, Mari? Wen, siyak, Mari Agnes. Ay, nawaw. Apay akas ti reaksyon mo, Mari. Nagbasit matanday ta regalo, Mari Gladys. Sapay ni, kasla naglagan. Basit ken nalagaan, ngem sigurado a magustuam ti linaon daytoy a box, Mari. Ay, anya nga nga ti linaon day tabaks, Mari. Secret. Anya? Ay, ano ayan o ibagamlaangan. Ay na, Mari, excited ka launay mat. Makitam tulat ta kalpasan ti Christmas party tayo. Day, apay adi ka mo tin makaisa, Agnes. Ay, madandanagan ak nanasan niya. Nay, kasla di mo pa yun matil mo nakang kanam. Ay, kasanumat nga minana. Naglagan ti regalo anaawat ko manipod ka ni Mari Gladys. Di ko na magustom ka no mati regalo na kin ka. Wana, awan mo ti amok analagan iti wishlist ko, nana. Kita, intun makaawid ka, Agnes. Ag-enjoy ka pa ita. Sapay naimas,
Ay kasi ka, Norman. Ah, Talwa bulan ang tinapalabas. Manipod imay ka imotang iti arak dito'y tersenak. Nga maging gaita, di ka pa'y nagbayad. unay kay meten nana. Kasladya mo bayadan. Manulang day jay. Aompay sa ngaribaw. Agam, ni, kasta kay meten nga agsinger. Kunam lano nagdakkelag at tinutang kaw. Anya, wana, basit lang agat at dayjay. Ngam utang is utang. Utang is utang nga ibagbagamot si kabakay. Ha? Amangan no nalipatan yung adangkel ko apules. Anya, kat, anya kumaitano adda. Kaya't yaw nga ipatiliw kayaw. Sana nasaya ti arami yung agsingir Ha? Tanangan nyo ti panagsasawayaw. Tano siya ti marurod. Anytime, ipatiliw kayaw iti angkel ko apules. Anya! Awanan bain at talaga dayi Norman. Uray da kayo abakutan. Kas jaykit din, di pa nagsasauna. Wen nga rod, imay ditoy. Kung naklakit din no may agbayad iti utang na ngamsan mat gayam. Awan at talaga ti pilpilyin na day ta alalaki. Nagmayat nga ipabugbog kadagiti agkaiwar at tambay dito lugar tayo. Ha? Ipulong yu kini Sir Billy nana. Ibagayo akas taunay ti kinabastos na. Lakay man winubakat. Bastos ti panagsasauna. Di na pa'y amo nga respeto dagiti nataengan. Daita nga rod. Ngamti pa kadanagak. Amangan no saan napatyan yangkel na. Kanayon mat ngamin nga iso ti ibaga day dyan, Norman. Ay saan nana? No kasta ti aramidin di uncle na apules. Pag timugan yu idan. Awanan day ti bae. Ay na, nasaya at ay may kayo, Sir Billy. Anya tigatangan niyaw. Ay, gumatangak man iti napkin, manang. Napkin? Wen, imbaw na kami ni bakit ko nga umay gumatang iti napkin. Ay, una yan. Ay, mabitla ang sir. Ato'y tigat-gatangan niyaw. Akin, uwan gayam. Sir, amang ano, mabali na pakibaya niyo, ti utang dya kaanakan niyo ditoy. Anya, utang. Uwan, sir, kinapudno na. Upatan abulan, dya utang na. Arak ti inutang na, sir. Idi singirik nga main. Isupay ti makaungat. Kan may sa, kastaw na iti panangipalpalastog na nga da kano angkel na apules. Anya. Ay, kunak lakit din no sana po no day tangar aramidin day dya akaanakak. Saan lada kayo tinakaibaga iti day takanyak, manang? Ha? Bayan nyo, siyak ti makamukin ko na. Kanday ta utang na. Iso, ti umay agbayad. Agruam day jay no siyak pa'y lang nga angkel na ti pagbayadan na. Arak pa'y mga raw. Ay saan lang ada bakat suping tinagaramidan na itikas jay sir. Ha? Adu kami. Bastos day jay akaanakan nyo. Anya? E di na minsan, nakita nak anak katugaw ije tirsina. Ngam nagtupralatan akas lawan nakita na. Anya? Pudnot ibagbagak sir. Amang ano ibagayong agar arami daklang iti istoryak. Sakit noong tan. Kanayon na nga ibaga nga ada kayo kano nga angkel na apules. Kaslada kayo ti us-usaran na amang butbutang iti tattao. Ay, unayin day dya, Norman. Ala, bayan, siyak ti makamukin ko na. Bagbagaan nyo, sir. Amang ano makatumpong tuki de iti mang bituking kwa na. Ay, si kamanan ti masabat ko, Norman. Kit, anya ko manong siyak ti masabat mo. Amangan mo kaya't mo nga ipatiliw kati angkel ko apules. Anya? Isulat na di palpalastog mo aging gaita? Katwain, siyak lang ti adda angkel na apules dito'y lugar tayo. Amangan no nalipata mon, sika, laad abakla. Awanan kay tibain. Talaga gaya mapudno ti pagbagada kanyak, Norman. Ha? Ay, angkel. Apay nga, adda kayo dito'y. Di mo damagan no apay nga adda dito'y. Awanan kay tibain.
Usaram ti kinapulis ko ngagpalpalastog ka. Salbag kakit di. Ko Uncle, mabiit laan. Anay ko Uncle. Awanan kay tibain ko nakmanan. Kasta una ti panang ibabain mo kanyang Uncle mo. Ay, nagsakit mo tanti dinanog yung Uncle. May sapay kit di salbag ka. Anay ko Uncle, gusto ko man Di nagsungba-sungbatan na kasta. Tamangan no saan la at danog ti maramanam kanyak si Kanorman. Tapno mo man niya. Saan na nasayat na tangan aramidem Norman? Ay, kuha, Uncle. Siya ti may babain, gapo iti aramid mo. Ay, agasan mo dayta. Di mo pa respetuan dagiti babakit kan lalakay diti lugar tayo. Ha? Bastos ka kano sumungsungbat. Mabalin na jackpot yan ti idandanon da kanya. Numay sala ko maatao tinang ibaga. Agam adudamat. Ay, kuha, Uncle. No ti panang kunam kat ayunan ka iti kasta nga aramin mo. Nagbidot ka. Hintun ko pataya bakta bangam no siyak ti makaungat. Ha? Ikabayadan dagi dya inut-utang mo iti istor. Di ka lagpain. Naimbag kumamit no makanti ka inut-utang. Ngam saan mo, tarak. Ay, pasensya kay kuman, Uncle. Sana malay ti kasta, pasensya. Ti kunak, ikabayadan. Kaya nagpasensya ka maten kadag iti tattao abinas bastos mo. Gapo iti panagsasaw kan panagpalpalastog mo. Ay, nawaw! Nagmayat matanday ta bukol di ta rupam, Norman. May bagay unay kan ka Anya? Ti amom siguro kat ayunan na ka ni uncle mo anya. Ay... Tapno ammom nga minanya. Awan koneksyon ti kinaaddat uncle mo apulis iti kinaalas ti ugalim. Ha? Anya nga ita, dinanog na kalangarod ni uncle mo. Nasaya at mo tapno agnakam ka. Bastos ka Anya? Sikat nakababain ita kadagiti tawa pinalpalastogam. Salpag ka. Makabalak day talangam si Kalastog. Ha? Ay nawaw! Sapay la ko ma, tasanan nga gimbag day tabukol di tarupam. Total, bagay mo. Anya? Kaya mo siguro kat ayunan na kanya. Ha? Palastog ka palastog nga dangkal mo a pulis. Ngaman nga ita. Kuha. Sikat nakababain ita. Ada pulis nga angkel ko, ada pulis nga angkel ko. Day tati ka na ayaw mo nga ibaga, ngam isumatin ang danog kan ka. Ti maibagakan ka, gunggunam. Day tati magganam ti lastog akas kan ka. Ay, nagdakkel matanday tabukol di tarupam si Kanorman. Apay, pudno ka di ay adyan na damag ko adinanog na kanya uncle mo apulays. Anya? Palastog ka, palastog. Nga ada uncle mo apulays. Nga manyagay ita. Isukit din tinang danog kan ka. Ngarod nana. Nana, pasensya kay kuman kadagiti. Nararamid ko kada kayaw asa na nasayaat. Ay katuan Ang basakbay na. Bayadampay nga umuna ti utang mo kanyak. Ha? Mano na bulan ti utang mo kanyak. Ngam lalipatan batan. Nalagip mo laang ididinanog na kadya angkel mo ngay pagpanpanakkel mo. Nana. Ibagakan ka Uray ada angkel mo apules. Wano judge, wano general. Awan koneksyon na iti kinadakis ti ugalim. Kas kumaita, ti angkel mo tinang danog ka. Nana. Iso nga ikatam di ta panunot mo. Nga awan ti pulis-pulis no may papan
Leonie, umay tulat ta kano bayadan ni Lola Inton maala na titangdan na. Wan, okay lang, JR. Maawatak mat. Ay, wan gayam. Amangan kit dino, saan ka busy ita? Ada ka di pa aramid mo, ante? Ada ko maano, saan ka busy? Mabalin lat tamat. Tulungan nakman nga rod amang iripak kadagiti groceries. Tay sulahang mati kabaelak nga itad kadagiti kalugaran tayo. Akanayon nga umay gumatgatang dito'y tersenak. Ay nawaw! Awan parikot iti dahita, ante. Umayak to, kalpasan ti panangan may. Si kamot ti masalaw ko iti dalan, JR. Sa dino ti papanam. Mapanak iti tirsena ni Auntie Leonay, Auntie Dalia. Ah, anya ti aramidom ijay? Tulungak ka nun ni Auntie Leonay amang iripak kadagiti Christmas giveaways na. Christmas giveaway. Wen, para kano kadagiti customer na. Ay nawaw. Ni, apay ngagkatawa kayo, ante. Sigurado asag kay sa sardinas ken noodles to manunday ta, JR. Ha? Kas idi na palabas ataw na. Uray sa anan amang tad no kastam lang ti ited na. Anya? Oh, apay nga ita ka lang, JR. Itay ka pa nga urayan. Ay, pasensya kayo, Auntie Leonay. Nasalaw ko ngamin ni Auntie Dalia di tadalan itay. Kat? Nagado asal sulod-sudin na. Kastama ta talaga ni Antim Dalia. Masapol, maamuan na amin. Wun nga rod. Naimbag kumamat no sana makapainsulto ti bagbagana. Ha? Anya timbaganakan ka? Diyak mabalin nga ibaga kanyan ti Leonie tinaisawang ni Auntie Dalia itay. Ang mga noisukit di ti pagrugyan ti di na pagkinaawatan. Oh, okay ka kadilaan? Di ka matan sumungbat. Ay, okay ak lang, ante. At dala na lagip ko. Agawid ako ng Leonie. Mabit lang, Jer Barok. Apay, ante. Alam day ito tinapay. Tapno aday kapiyo ka ni Lola. Saanin, ante? Adamot ti intadyo at angdan ko. Ay na, awatam kit din. Pakaragsakak ti makatulong kada kayo. Agyaman no kosta, ante Leonie. Ala nga rin. Agawid kan, tama nga noro-urayan na ka ni Lola. Diretso awid nga men, Sa dino ngay tinangalamit itinapay, J.R. Barok. Di kay madanagan. Ta sana naggapo iti takaw day ta, Lola. Sa dino nga ron tinangalaam. Intad ni Auntie Leonie. Ay nawaw, nakababayin mat kenkwana. Adapay laang ti utang tayo kenkwana. Say na, nang tadmanan iti tinapay. Ay na, di mulat ta kuman inawat apok. Diyak kumawatan ang amin pilit ng amin, Lola. Diyos to, di makaamo amang subalit. Kada kita kinaimbag ni Antim Leonie kada tayo. Ala, itimplanak nga ron iti kape. Tay kape taman ti tinapay ngay niyawi mo. Duabal ko tintad ni Auntie Leonie. Saggay sa hata ka no, Lola. Ay, katwin awan ti parikot iti day tapok. Ada ka di pa ila ako mabarakaw, Mari Leonay. Ay, adapay mano ka di tigatangam, pari Rude. Kagudwala ko man, no mabalin, Maray. Ay, mabalin Alam nga rod, ikan naman tihap kilaw. Day ta kadilaang. Uwin, Maray. Ato iti bayad na. Agyaman ak pari Rude. At di matigat gatangam. Ay, mabit lang, Mari Leonay. Barako lang tigatangag. Ngamnay, adamat na inayon adilata kang tinapayan. Ay, wan. Libre day ta. Christmas giveaway para kadagiti customer ko. Ha? Merry Christmas kada kayo. Ay na, wow! Ay na, agyaman na, Mari Leonay. Merry Christmas, mate.
Kung na mga awanan ti kwartam, Rudy lakay. Kumait, awanan na talaga. Iso, barako lang tinapang ko ginatang. Bakit? Apay nga rod nga ada ti groceries. Kan tinapay ang nakaparabaw iti lamisaan. Di mo ibaga. Ay, naapo, Christmas giveaway day tadalya. Intad ni Marilyone. Ay nawaw. Na, tapay akas ta ti reaksyon mo. Di ka kit naragsa, tauray ka sa now. Kit ada naawat tayo a regalo ita a Christmas. Oh, Dayta ti pa Christmas giveaway ni Marilunay. na. 2 balkot asa Nicolas. 5 noodles. 2 adilata. 2 abarti sabon. Kun may sa kilo nga asukar. Naimbagpay ka ni Marilyone, tamabailan na timang tad iti regalo. Oh, kita, no itotal mo ti bayad na kita. Ay, manumutang nga eh. Sapay, adu tayo nga inikkan na. Di mo lat ako mainawatan alakay. Ay, nawaw! Susing. Ay, humay ko lang bayadan ti mantika nga inutang ni JR. Hindi na minsan nga aldaw liunay. Ala, saan ko pa'y matasing-singiran, Nana? Ay na, uray, saan mo sing-singiran? Bayadak lata, iti kasta. Pautangan na kamin tumanay. No kasta ko mati mindset dagiti amin na nakautang nana. Di awan ko matiriri. Bilang man dagito'y barbarya nga. Intugot ko no umanayan na pagbayad ko. Mabit lang nana 50, 70, 80, 90, 110, 150. Ni, sobra matiti sa nga pulo na nasusing. Ah? Kastaya. Ay, gayam nana. Alaan nyo dayto Christmas giveaway para kada kayo ang customer ko. Ala, awatin nyo, tapara kada kayo at talaga amin dagita nana. Ay, hadun sa mati. Inwaras mo, Lunay. Ang mga no malugi ka. Saan matkit di, Nana? Sa dino tinagapo man ti suseng. Kun adapay ti imot mo ang nakasupot. Ay, Juan. Regalo ni Lunay para kanyak. Dalya ka anakan. Anya? Apay ka di, aya. Ay nawaw. Day talaang tinted na. Laang. Ay, sus. Pagyamanan kit di ata adda. No kasta mo lang ti ipa Christmas giveaway na. Saan lata ko man anang tag? Ibis nga agyaman ka. Kasta pa'y laag matibagam dalya. Kat po numay. Manula ang ngay tigatad day ta pa Christmas giveaway na. Ay, nawaw. Anya dyan post mo iti Facebook, dalya, bakit? Ay nawaw. Lawagam arude ta adumat ti impus ko. Ni ka di Marilyone iti paspasagidam iti impos mo? Anya kuma. Ay, di ka kasta-kasta si ka, dalya. Naimbag ka ni Marilyone, taado ti matultulungan na. Si ka ngay. Kasjay ti tulong. Noodles, dilata kan asukar. Ay nawaw. Nagarti ka matay. Si kanto pa iti nangibos iti intad ni Marilyone. Ay, no siyak ti si ka. I-delete mo ang ti impos mo iti Facebook. Ay, apo nakababain. Nakitam ka di ti impos ni Auntie Dalia, Auntie Lunay. Oh, anya tin post na ya, JR. May papaniti Christmas giveaway nga iwarwaras mo, Auntie. Ay, nawaw. Anya man ang ti issue na iti warwaras ko a Christmas giveaway. Katkatawaan na nga ron. Mangrugi mananday ta amari dalya ako nakon. Wan nga ron, Auntie. Mala, bayam ta kasaritak to into no may dito'y tersenak. Wan ibagayo abalbaliwan na ti ugali na. Ngamin, ado ti sa una, awan mo't maitultulong na dito'y barangay tayo.
Day talamang pirpir di ti pada na atao ti paglaingan na. Oh, si kamat ti lumabas iti sangwanan ti Tersenak, Mari Dalia. Apay, adda ka diti ibagam liunay. Adda nga rod na idanon kanyak nga in-post mo kano iti Facebook ti warwaras ko a Christmas giveaway sa mo kat katawaan. Gansan lang nga dayta. Ado kano matis istoryam kontra kanyak. Ah, Sanak ngagbirbirok iti apa, Mari Dalia. Ngam kita amat Mari Dalia, naano sak a tao. Ammom dayta. Ngam no siyak ti mapunuan, sigurado adi mo magustuhan ti aramidag. siyak ka de, ti butbut ngam liunay. Apay, mabutan ka kade. Anya ko matipagsakitan tinakam mo, kat pudnumot at chip, wano naglalakalaang ti pa Christmas giveaway. Anya? Talaga amang ibabayin ka, Dalya. Ay nawaw, Ruday. Anya man ang ti basol ko aya. Ay, jak magustuhan ti kastangar aramidan. Imbis nga gyaman ka, tanaeranod ka iti pa Christmas giveaway ni Marilunay. Saan? Taday taki di mang papadakes kan kwa na ter aramida mo. Anya? Ay, salud-sudon ka man. Kabailam ka di nga aramidan, ter aramidan ni Marilunay, ah? Katun, manulaang may. Ah. Manulaang nga iti banong titid na. Ay, nawaw. Di mo ipakat ti kinatangsit mo, ah? Ngamin, uray anya ti bagbagam. Nalawag adi mo kabalan nga aramidan. Ti kabalan ni Marilunay nga aramidan. Oh. Aguray ka man? Siguro, nagpulong ni Leonikin kanya. Aguray day talyo ni man. Ni. Ay! Papanawon! Agsubli ka, Dalya! Ay, di ka mangibabay ko na! Agasam man Leonay! Oh, anya ti aramidam dito Tersenak, Dalia. Ti kunam ka di, kadyak amo ang nagpulong kay ti asawak. Ay nawaw, di ka agar aramid si Kadalya. Iti anya kumaga pong agpulong ak iti asawam. Para lang iti day tabanag. Amom Dalia, jak kayat amasay-sayang ti oras ko gapulang iti kakastabang banag. Kastagayam daytoy ti parakin ka. Anay ko, tibok ko Dalia! Kurang kay dayta. Talaga kaya masyak ti kalkalaban ma. Daytoy matiparakan ka. Anay ko, ti matak. Apaya ti danog na. Anya, kurang pa itanayo na? Aray ko. Ha? San aga po nga Aray ko. gululima kakit ti araramidam kanyak? Da kayo lang arudan tinaik
Anya ti ibagam gab ka anakan. Nakasagana kayo kanin, taintayon. Itay kayo pa lang dita silidyo. Ay mabiit laang ka anakan. Agpala sa akin agsagay-sayak laang. Ay, agawaan nyo Itay pa nga agur-uray ti tricycle ang pagluganan tayo Ay wag. Mala, umuna ka ni Tirwar. Urayan nak ni Jerwar. Ikandado yun to ti balay. Wag. Siya, kunti makaambaw. Sige nga Rod, urayan kayo ni Jerwar. Agawaan nyo. Apay sinurot kayo dito CR, auntie. Ay, kunak man no innam tayo laang amangan iti daytoy a restaurant. Kaanakan. Katuan mat. Iso lang ngamin ti kabailan ti budget ko. Adama nakita ka kadwa ni Betty asimbang pet kaanakan. Anya? Ada +1 na kaanakan. Ay, awan matinadakdakamat ni Manang Betty. Nga daimbita rin na agayem na. Ay, nawaw. Adama nga rod nakita ka kadwa na asimrag. No sana kagbidot. Kat ni kumari na Vivian Dayjay. Vivian? Wan! Ay, na wow. Sapay awan inalak nga extra manik. Anya nga tano. Umakar tayo langan iti sa bali a restaurant kaanakan. Uray iti simple lang na restaurant. Ti panganan tayo. Ay na, nakababayin iti akin kuko iti dayto a restaurant, auntie. Sapay nagpa-reserve ak iti tugaw tayo. Kan madamang ilutluto dan ti orders tayo. Oh, ada ka di parikot, Gab? Ha? Ura Rod, itay ka pa nga kalkalingatan. Apay ka di. Ay kwa, okay ak lang. Manang Betty, Manong Dave. Sigurado ka? Well, medyo madilang amin tirik na. Kaya didak pa kadanagan, kakabaalak pa'y mat. Ay, wun gayam. Kayat ko nga ipayam-amo kada kayo ni Vivian. Kumarek. Ay, Mari Vivian, isuda tidakda kamatagkan kaagayam ko ini high school kami. Ay, okay. Naragsakak ama kaam-amo kada kayo. Ay! Isugamti ko mari Manang Betty. Di mo mo't imbagbaga kanya nga dagam itugot mo agayem mo. Ura Rod, Betty. Adamat +1 mo. Di mo imbagbaga kanya. Kamabalin ka ti mangitugot iti +1. Gab! Ha? Ah? Ay, sana bale? Ta sigurado nga ado ti kwarta ni bakla. Kabailan na tayo apakanan. Amo maribitay. Sa bali man ti kita ti anti ni bakla agay mo kanyak. Itay mangmangan tayo. Wan nga rod, Vivian. Uray siya, kaslang na nadagsan na basol ko kankwana. Ngam basol ko siguro. Taimayak, kat da kayo laang tinaimbita. Saan mat nga iso tinagbayad iti kinan tayo? Tapdo kas jet yung ugalyan na. Saan dala ang siguro nga ekspektaran nga dati itugot mo ako maring-mare. Agawid ta ko ngam sayang amin ti makmakan mare. Ay kat agbati ka amare, tapno ma-enjoy mo mo't. Umuna akon nga gawid. Sumurot kan tulangan. Ni, apay nga Mari Vivian? Diyak nga minin matilmon ti kang kanag. Gapo iti sobra abain ko mare. Saan arumbang asim muro takpay king ka? Umuna akon nga gawid bakla. Agyaman ak iti librem ha. Ay, mabit lang, Manang Betty. Oh, apay ka di. Diyak mo makita ti kumarim. Ay, imunan anagawid. Takasanumat ngamin. Nasakit ti panangkita ni Antim kankwana. Ano? Katuan, kaslasaan na pa yun amatil munti ka na. Gapo ka ni Antim ateka. Ay, na di ka kumagsaw iti dakas may papan ka ni Antik, ha? Pudno mat ibagbagak gam. Gapo ka ni Antim. Naibabainak iti kumare. Ay, na, kwa ngamin. Ay, Ay nawaw. Anya ako ah. Saan mo't ngamin anasaya at anang itugot ka iti +1 mo? Da kayo lang mati inimbitarak. Na, basol ko pa itagam. Agimbi-imbita ka iti nginginaan a restaurant. Sa ita, siyak pa iti pabasulam no di mo kabailan na bayadan tikin nan tayo.
Ay, kinapudno na. Kabaalak ti agbayan. Isulaeng tapang innem at tao ti budget ko. Diyak ba't impagarop nga da +1 mo? Oh, di pasensyakan. No, kas tamat lang ang gayam. Di iti karinderya tayo kumalatan anangan. Pang innam laang matgayam ti ka ba alam? Apay nga gab ka anakan. Kasla, kagura na kamatan ti gayam mau. Ay na, bye-bye nyo ni Manang Betty. Anyaya timbagam kan ko anak-anakan. Nakita no kasano nakaakino silapan itay ka. Di na lang amin maaklon ti kamalina. Ay, no amutay kumakasta ti mapasamak. San kalata ko mananagilibre? Ay, wan nga ron. Diyak ba't ngamin ekspektaren akas ti mapasama. Sa maysa, okay lang met nga inayon ko iti budget ti kumari ni Manang Betty. Ngam di namat ngamin imbaga na sapsapang at dagayang +1 na. Mala, bayampay lang ti gayam mo. Makaamiris to siguro. Nay, apay akas tati lang nga managawid, bakit? Di mo ibaga, nakiapa ka. Ay, mabwisit ak iti day agab. Gino lang kay. Ay nawaw. Apay, anyat na pasamak. Nagimbitang mawan matgayam pagbayad na. Napabainanakit din iti kumarik nga inimbitarak met. Anya? Katun met. Sa bala ti panangkitan ni Antina kada kami ka ni Mari Vivian. Ay, apo, dahi tanti bagbagak, biti. Kundi imbita tumat ngamin, ay na, masurunak ka talaga. At damot siguro budget na. Ay, miso na lang, ata para kada kayo nga inimbita na. Saan nakaraman iti budget ti kumarim nga inimbitaran, bakit? Sa may sa, amang ano di mo ngamin impakpakaan mo iti gayem mau, nga adda kumarim nga itugot mau. Saan ngam, expected naman tanday jay nang itugot kumamat ngamin iti extra cash. Ay, Uston, aksiptaram asika tinagkamali. Ken, dumawat kay ti pamakawan iti gayem mau. Iti kasta, saan madadaal tinasaya
ni Casey? Jak makita? Rimuar, friend. Ti kunana kanya, kat adalang ti asikasun na. Asikaswan? Nakitak namin ang nagchat ni Ruel Kinkwana. Ang mga no ada ti meet up daa. Nga ta? Siguro, jak mo lang sigurado. Apay, di mo binasa ti chat da? Iti anya ko maaga po apakipyangak. Hintun kwan, isupay ti pagapaan mi kinikisay. Ay, un matkit di. Madanagan naklaang para iti gayem ta bakla. Taapay ko ma. Di ka kadi maragsakan. Taad da kamit up na. Kaya ta sa wunday ta. Saan nga agbaak ti gayem ta? Ada akon. Nalpas kamin anangan. Si kamat ti ag order no anya ti kayat mo akanan, Casey. Ha? En kentap no makapili kamit lang. Ano anya ti kayat mo? Ala, taurayan da kan. Ah? Ay kwa. Sa anak pa'y mata mabisin. Ha? Agawid tayo kitin. Ay, na wow. Sigurado ka kaday? Wen, okay ak lang, Marian. Mga anak tulatan ni Jabalay. Ni, anya day jay ngay. Tiyan mong samet. Ah? Ay, saan? Malakit din. Tumakder kayon dita. Tagawid tayon. Urayan naklabiit, taumis buak pa, sakbay nga agawit tayo. Ala, urayan da kan ni Derwar. Agawa am eh. Ay na wow. Apay akas tati pa nang kitam kanya, Casey. Ada kayat mong ibaga, friend? Mabalin ka diti umutang kan ka, bakla. Utang! Ay nakinukal alala ang tisweldo tayo kung bonus tayo, oh. Eh, kwa ngamin bakla. Anya ako, ah. Inpawit ko pailangan ka ni royalty sweldo kan bonus ko. Anya? Ada ka nung amin iji hospital, friend. Kat kasapulan na ti kwarta. Saan mo ta maka-withdraw ta nakalak ka no ti bank account na? Ay na wow! Nagtalag ka iti lalaki, anam-amom lang iti TikTok. Saan nabali ta bayadan na matlaang? Ay, manungay ti utangem. 150 laang ko manod da. Ha? Naimbag lang nga da pagpletik na agawid. Ay! No, apay ngayon pautang mo nga minti sweldom kas kada bonus mo. Ay, Marian, madanagan na itigayim ta. Apay, anya man ang tinapasamak aya. Ay, nakanoy mo tang kanyang ititi 150 pesos. Anya? Apay kumakit, kaalala tayo lang matibunus kan sweldo tayo. Ay na, kasano ngamin. Impautang na iti TikTok friend na ti sweldo kan bonus na. Ay na wow, agasam manday ta. Unyarod ah? Dagdago sa nagtalagtigayim ta iti dayja alalaki. Day takot tirigat na friend, nalakang agtalak ni Kisi iti sabali a tao. Ang mga no day tantupay ti pakaisagmakan na. Ay, wun nga rod. Ay na, nagrigat kami ti agsasaungay na maminsan. Ang mga nuda tao pa iti mapadaksan. Na. Inayadam ba ta kay si anak ko? Kas kala mabisbisinan unay. Ay na talaga mabisina ko nanang. Ay sa dino gamin tinagagapuam aya. Iji sentro nanang. Anya tinaramid mo ijay. Basta, ada na pataga na panak nanang. Sigurado, ada kinasinarak mo anya. Awan mat, napan ko lang yung pawiti kwarta bulbuludan ni Ruel. Anya, pinautangam ni Ruel anaam-ammum laang iti TikTok? Ay kwa, saan nanang? Kamali laang tinanggagyo. Ay nakisi, di nakpagbalinan at ulang. Ada ni Jared Jerwar, Casey, friend. Anya tiraramidon day ta, Jared dito pagtatrabahuan tayo. Umay nakakanusukunan, friend. At damat ti motor na. Desperado at talaga day tataw. Si kakit dimot. Nasaya at matatao ni Jared. Wan ngam, saan matakaskan ko na ti type ko, friend? Sino nga ro ti type mo? Ti TikTok friend mo agwapo iti ladawan, kan video nga ipupos na. Ngam di mo pa mo nakitkita iti personal. Mabit man lang, friend.
Siya kung ti makisarita iti dayta, Jared. Oh, kumusta kan, Casey? Pasensya ka na. No, italaman na nagpariknakan ka. Busy ak ngamin iti trabaho ka. Saan ka di nga imbagakan ka? Sardangan na kon? Siga aki di man. Ang mga nada makakita ka data. Kitagpulong da ni Ruel. No, kasta... adan nobyong? Wan, adan. Iso adi kan mangnamnama kanyak. Nalawag ka di, Jared. No, kasta... urayan ka. Uraya ka malpas ti trabaho tayo tulod ka ni tiyan nyo. Tapno saan mo tamasayang ti banog ko ngayon may Saanan? Ha? Ang mga numakita data dagiti ka aruba. Kat panunutin da nga adda relasyon ta. Ang... Basta! Agawid kan! Di na kun urayan ta kabalak ti agumute. Bakla, mabalin ka diti umutang manankan ka. Ay na, kaya no di mo pa nabayadan ti utang mo. Ay na, wow. Bayadak tulad ta nito makabayad ni Ruel. Kaano nga eh? Diyak pa'y sigurado no kaano. Am mo nakmat. Uray kas ano, amok matagbayad iti utang ko. Anan mo manin ti bulodam kanyak? Ipautang mo manan iti TikTok friend mo? Saan, friend? No saan? Anya nga rod? Ludak lang, mat. Anya? Mapan mo kano ala anti-record book iti office ni sir, tay tulod mo ijay labi. Casey, friend. Dayta lang. Wan. Sige. Ay nawaw. Naan ano ni Casey, bakla? Ay, diyan mo. Kita friend. Oh, Kasla ada tinadagsin aparikot na. naragsak mo't idi napalabas alawas. Imutang tupay kanya. Italang man akas ta tigayim ta. Saan pa yan ang makaisam? Uy nga rod. Awan mo ti sir iti office na, Marian. Sa dinong iti panginuludak iti kapi nga impatimplana. Ay nawaw. Sa dino ti ayan na, friend. Ay kwa, friend. Agtugaw ka pay laang, ta siya kun ti makaamuti day ta kape. Siyak pay laang ti mangitad kini sir. Sigurado ka kadi. Ang mga magungat ni sir. Saan mo't siguro? Sa dino ti pangipanam iti dayta akapi, Marian. Shh! Tangiwat mo bakla. Saan samot anaawatan ni Casey ti inbagak itay? Anya? Record book ti inpaalak. Ngam na pankit di nagtimpla iti kape iji kusina. Ay stas, dakas dayta na mapaspasamak. Un nga rod. Kasla absent-minded matan ti gayem ta. Ay, bayam ta kasarita, kalpasan ti trabaho tayo. Sigurado nga danadagsin na parikot na. Si kapay lang nga rod ti makaamukin kwa na. Ang mga numakadlaw ni sir kat pagsasawan na. Baka isupay ti pakaupayan na. Casey, Yes? okay ka kadila, Ay, uwan mat. Okay aklaang. Ay, sigurado ka? Ngamin, kaslada na dagsa na parikot mo. Maapektaran pa yan ti panagtrabaho. No, da parikot mo, mabalin nga ibagam kada kami ka ni Marian. Agsalit ka magtol. Iskamar mat gayam day jay Aruel bakla. Anya? Sana pa ya binayadan ti utang na kanyak. Ngam deleted man tan ti TikTok account na bakla. Ay na, yes ka man nagayang ti gwapo anam-amam iti TikTok. Ay, napasubukan. Kumusta nga tinapanan nyo kin bakla idi kalman Casey? Ada ka diti posibilidad na amatrace da no asino day ta Aruel? Awan pa'y matinay baga dagiti masaknan, friend. Si kantumo nga min friend. Nagtalak ka adagos iti day a tao. Wan nga rod, friend. Impagarup ko na sayat at tao tinamamok iti TikTok nga nagbiddotak, friend. Agbalin ko man nga adal day takin ka Casey. Saan aga puta gwapo dagiti ladawan nga ipupos na. Kat agtalag kameten adagos.
Anya nga iti ammo tayo. Ang mga nuposer la ang gayam. Kat agus usar la ang itiladawan kan video ti sabali a tao. Ay, Saan abasol ti agtalak iti sabali a tao, friend? Angam kita Saan nga amin a tao kat mapagtal
Bag mo, anak ka. Una nang, mapana man iji bangkag ka. Ah, nasaya at tanapanunot mo timapan. Kasi mo't dagijay mulam. Manon nga aldaw asaan mo nga inas asikasaw. Gapo iti panagin inom mo. Bigat mo nanang. Itay, sinirmunan na ni Rika. Ita, da kayo might. Ay nawaw. Ay, marangrang tila payag ka no da dito balay. Anya, Ay, nakom. Makauma ti makangag iti sumanao. Haha. anya. Ay, siga mo distong. Ay, nawaw. Naibagda, imay ka. Ah, tata. Umay ka, antag siya ta. Anya? Hanggang nabartag kayo. Nabartag tayo pa idirabi ay. Hanggang, ada kay manan dito istor nga umininom ko bigbigat. Bungar nga, road. Nasapa nga may dito itag bungarak. Adong agpeso dyan na inom tayo di rabi. Nga may na. Bitin pa rin. Anya? Nasakit yolok. No bitin. Hay, sapay ko nakamapanak ko may bangkag ko ita. Iso nga imot ko tigabyon ko. Dumagasa ala ko masigarilyo. Ano bigat taon ti papan mo. Ipaigid mo kayo din tagabyon dita. Agtugaw ka ta, bungar ta. Ah, ay, sige. Uminom tangaro dun, tata. Ay nawaw, nabartek man dataan. Naggana sa tibiyag. Kuwan, magana sa talaga. Ang agore ka. Nung nga tama panta, ayan dalani. Ah, Sakti mang karuwakan ka nga garam. Ay dati, among naklunan nakagapukan niya. anya? Among ngaminan niya. Di baruak pa ka. Nalaingak nga agaram. Kinapudno na. Dagiti babae ti kumama di kanyak. Ay, nawo. Kastaya, tata. Wan, pudnaw. Mamati ka. Isugarot ka, bagbaga ka, mapanta. Manutawan mo. Ay, siyak pa yan, ti madanagan, iti panagbaak mo. Da kayo talaga, tata. Ang awon namin. Ngayon, agore ka. Mabay na ka mapano na kay numak. Mapantan to nausawa na. Diyan ngamin mapagsusurot ti tang abag no nabartagak, tata. Anya! Nakapulis kayo, madnanang. Papanan nyo. Mapanak man, ijay tersina ni Auntie Milyang. Inak gumatang iti si daan tanurabi ay. Mabiit lang ang nanang. Ikan kayo iti paggatang nyo. Ay, sana nanakaw. At damot kwartak. Idulin mo latan ti kwartam. Ibagak tulatan no awan kwarta. O sige nga rod, nanang. Ingkay nga rodan. Tapno makasubli kayo adagos. Ay na, kunaklakit din no napan kay jebang kagbaw. Ah. Adda kamot gayam dito istor anabartog. Nana. Una yan, kundi awit ka iti gabyon kan bag mo itay bigat. Ngam dito'y mat gayam tinagturungam, salbag kakit day. Ninanang. Di ka madanagan ta mapanak yung bigat. Masapak. Muspuntual ba? Muspang tuwal tarupam. Awan lat ang mukon. Manon nga aldaw asaan ka naknapan. Sigurado analaylayan dagiti mulam anatang. Ay, don't worry. Alaki din. Gumatang kayo niti gatangin nyo ta. Umuna kayo nga gawin. Anya. Ay na, saan kayo nga banikas? Iya itong balay ti pagsermunan niyaw. Nakababayin ta ni. Ado ti gumatang.
ayawan mo na talaga manong ipatay mo no di ka makainom iti ara. Bigbigan pa ilangam, sermon ka man na sermon. Agong ungita, ngam saan ko apa nang isakit kan ka, no di kat dagiti mulam ti isakit ko. Saan laeng asikat aggas-gastos ka dagiti mulam? No awan igatang mo iti abonom, no i-sprain, dumawat ka kanya. No saan, ninanang, ngam di ka matamong aywanan. Gusto ka din. Mapanak kumakit di. Isu na lang tanaranak ni tata ko la sa Jetersina. Ida dya, naginom kami manay. Sumarden kan, amangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Uray inawis na ka, ibagam ko maamapan ka iti bangkag mo Ado nga amom, makapahay blood day tapa nagrasrason mo. Oh, nakapulas ka. Papanamanaon. Sarong karak ni lanay, nanang. Ay na. Jak lapat yan ang magustuhan na kadayjay. Si kapay laang mat ang mamartagtaklunan na. No, ni nanang mo't. Awanan sa kalasarungkaran mo't numalagip mo. Ang mga no inaraman ti sa balay. Jay saan ang mamartag akaskan ka. Imbis ngayon courage nak nanang, saan? Kasta pala ibagbagayo mo't. Iyan courage nga bagbagam. Naskan ka di pa'y nga iyan courage tilaklakaya na nakaskan ka. Iti kasta akinalakay mo. Saanan anaskan nga ibagbaga dagiti rumbang nga rabidam. Gaputam mom dagitan. Diyala ko man imbagbaga no sa dino ti papanak. Nakangagak pa iti sao. Aday ta. Di mo kaya ti pabagbagaan. Ala, ingkan. Kat sapay la ko mga round. Taklunan na kanilanet. Nay, si ka magayang pares tao. Nakapurma ka, Mike. Papanam ngay. Ay ko mapanak ko may jayan nila na sarong kaaraman. Eh, ha? Aguray tonday ta aram-aram paray. Umay kakidain. Arak ti imagkaw. Anya? Kasangay ko kaitang. Isuan di na paayin Kasta ya? Aywin, nalipata kang. Ay, intang aro dun paray. Tapnawa mo may bagbagam kanyak. Ay na, ha? Agyaman paray. Sa nabali, ha? Taday ta panagaram mo ka mabaling nga itantan. Ngamti kasangay ko kay saan? Bigat mo gaya man dyaw. Wang nga raw. Kasta unay ti bartek tayo ti rabi ay. Di tayo mo napupuotan ti orasan. Ay, jak pa yan nakawin ka po iti bardag ko. Sa nabali, atay talang magparay. Anya? Awang parikaw, tuloy di kagaway. Awang asawa magururay king ka. Sa bagay Ay, magkawid akong pare. Inaalag digos. Kalpasan na. Mapanak ijain nila na manumot alawasan na jak nakit kita. Ang mga
tao iti ayanda Carlaw, lakay. Huston sa tinanggag kaw, a buyers kano ni Altia dagita. Anya, Mapanda kano agpili iti lako na awagwag. ay nawaw, nukasta. Pagbalinan nan awagwagan ti balayda. Bayam, pagkwartaan mo't taglako iti wagwag kay. Ay saanan anasaya at ti kastoy amapaspasamak, Flora. Mangrugi ka manen ako na akon bakit? Talaga kasaritak da itang Altea. Ni, da kayo matgayam nanang, awan ni Carlo, at da duty na ita. Amaw, saanan amasapol nga ibagam? Imaya, tasikati kayat ko akasarita, Altea. May papanitaan niya, nanang. Nakitak nga main nga dadagiti kalugaran tayaw nga umay dito'y balay. Ay, wala nang naamwanda ngamin nga adalakok nga ules. Bedsheet kanda dumapay. Kaya't da kanumat ti umay agpili. Ay, nawaw! Pagbalinom samat awagwagan to'y balayaw, Altea. Ay kwa nanang, isupay kumamot ti ganan siyak, Kunak man no education tinalpas mau. Apay asan ka nga gisuraw. Pudno nga education tinalpas ko, nanang. Ngam saan mo't amabalin nga agisuroak. Taawan mo't ti mga sikaso iti apo ko yo. Iso apinadas ko mo't ti agnegosyo. At least, mabalin nga aglako ak. Kabayatan ti panangaw awir ko iti apo ko yo. Kumusta mo tanti small business mo, ha? Nasayaat mo at friend. Adamot dagiti umay gumatgatang dito'y balay. Apay nga ron kasta tilangam. Kaslada na dagsan na parikot mo, ha? May nga minti katugangak a babae itay, friend. Anya ti may naibaga? Ar-aramida ka no awagwagan to'y balay mi. Ay nawaw. Anya ko matidakas na no pagbali na maawagwagan ti balayo. Nasayat kit di ata da pagkwartaan nyo. Additional income, kasjay. Jakman amo iti katugangak, friend. Uray anya ti aramida, kagurguran aklata. Di mo na tani kaskaso. Insecure la siguro iso akasta. Ituloy mo la tati aglako, friend. Anya ti amom, amang ano makaurnong kanto. Umayak man, Altia. Ne, da kayo matgayam tatang. Anya ti aramida nyo dito'y balay. Ay, sarong karak man ti apukaw. Aday ti silad mi tatang, nakaturog. Kasta. Wen, sige, mapan kayo latan iti silad mi tatang. Ay, madamdaman ton. Ay, inton makarington. Anya ngay dagita lakaw. Aglalaok tatang, adda ules, supot tipungan, kurtina, kandad umapay. Agpili kayo amang ano adda magustuhan nyo. Ay, uwin man ngagpaisaw. Agpili ta sukatak man ti kurtina ti silid mi kaninanang yaw. Anya ter aramidam, Flora. Asinaw tinang ibaga amabalin mo asukatan ti kurtina iti silid ta. Sukatak ta natawananay na saan na nasuksukatan. Ay nawaw, kasla day tamot dagiti kurtina alako ni Altea. Kaway, inlibre na. Ay saan? Di mo suksukatan dagita kurtina. Ay, nawaw. Apay kumakidaanan. Di mo suksukatan kunaknay. Na. Isublem dagita a kurtina iti daydi a babay. Tano saan siya ti mang isublay. Apay agasta kaya. Dak maawatan mo apay kagurguram ti asawa ti anak ta. Amin nga ramidan na dakes parahin ka. Sa dinong araw ti paglugaran jay tao. Apay ngay nga agungot ka. Wala ta makapauma ka. Ano ayan no respeto mo jay tao. Ni, anyat na pasamak tatang. Kasla di ka agsarsaritan ka ni nanang. Ay, kaguranak ni nanang mau. Ni, anyat nagapaan nyo aya tatang. Ay, day tamang horti ng ented ti asawam. Jak amo ka ni nanang yaw.
Jak mauawatan no apay akaguran at ti asawam. Binaybayan nyo kumalatan tatang. Ay nawaw, no baybayak, awan dumakkel ti ulo na. Nasaysayatan ti kasto na pasamak tapno makaamiris iti biddot na. Kaasi ti asawam iti kasjay nga ugali ti inayaw. Agyaman na katatang. Tay sakit yu ti asawak. Narigat mo't ngamin akanunungan tayo ti aramid ni nanang mo. Katawam mo dakes nga aramidan ti asawam. Pasensya kan, Floro Lakay. Ay, sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Ha? Anya, naamiris mo siguro ti bidot mo na niya. Ay, Lakay. Siyak tinagkamalay. Saan anasaya at agbalin a judgmental. Nukas nga raod, ingka iti ayan daltiya, ingka kidaw iti pamakawan na. Talaga akas ta ti plano, Lakay. Mapanak to intun madamdama. Tanay kaslabi si maut. Hadupay laang dagiti buyers na amapmapandita balay ta. Ala, itaiming mo. Tapno saan mo madisturbaw ti trabaho na. Ni, da kayo matgayam nanang. Anya ti aramidan nyo dito'y balay. Ay, imayak ta kayat ko ti agkid daw iti pamakawan, alteya balasang kaw. Para iti anya nanang. Pasensya ka, an kadagiti dakas ana isawsawang kaw. Pasensya ka, no nagbalinak a judgmental, kendakas a katugangan. Ay nawaw, napakawan kayo, nanang. Pasensya kayo matan no ado dagiti makikita yo apagkurkurangak, kas asawa ti anak yo. Ni, nakariing matgaya man ni baby, mabit laang nanang, mapan ko kitaan. No, okay laang kan ka. Siya kun ti mangaw-awir kin ni baby, kabayatan ti panagtrabaho balasang kaw. Sigurado kayo ka di, nanang? Wan, okay laang kanya. Sana balay, taawan mo trabaho balasang kaw. Siya kun ti mangaw-awir kin ni baby. Tapno maka-live selling ka manan, kan tapno maasikasom dagiti buyers man.